samog početka želim da izdvojim par sekundi da vam nešto pokažem. Naime, riječ je o shopu TTR Garage. Shop u kome možete pronaći dosta tuning i styling dijelova. Posjetite ih, cijene su veoma povoljne i mislim da svako od vas za svog ljubimca može naći što hoće. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. Ljudi moji, danas kao što vidite po naslovu radimo, to jest ugrađujemo maglenke na mog Golfa 4. Evo ovako, pošto znate u planovima sa Golfom da sam ja pričao da planiram R32 branik i to sve. Za R32 branik treba puno para. Znači za R32 branik ja da uradim treba 800 do 1000 maraka. Što je previše realno ako ćemo. Tako da ljudi moji, ja ću sad ugraditi na njega maglenke. Znači maglenke na njega idu ovdje umjesto ovih rešetki. Tu se ugrađuju, pokazat ćemo im. Tako da kad uzmem nekad u budućnosti R32 branik, samo imam instalaciju maglenke, sam prebacim ovdje u far. Pošto su njegove fabričke, znači idu u far. Što se tiče instalacije, ja sam opet rekao da vam ne mogu snimati. Zato što sam ja ovo uradio na neki svoj fazon. U čemu je stvar? Znači, koji ima Golf maglenke naprijed i nazad. Znači on ima onaj prekidač kao u dva stanja, znači može biti na prvom i na drugom. Dva levela. Ja kod sebe to nisam radio, zato što ljudi moji, ja ne znam je li kad iko koristi zadnje maglenke. Tako da sam ja samo isključio zadnje i na prekidač uzeo od zadnjih. Tako da ja sad prednje kad upalim fino mi gori lampica, da imam neku oznaku, znači kad su upaljene maglenke da znam. Tako da, sad ću vam znači pokazati. Evo ovako, imate ovdje rupu gdje fabrički znači možete izvoditi, sam da ja to ljudi probam nekako vama fokusirati. Evo dole vidi se. Tako da odatle ide ovdje ispod skroz filtera, ispod akumulatora i silazi dole. I dole sad imaju ljudi instalacije, znači u suštini samo dvije stopice. Tako da kad to montiram, mislim da ćemo ljudi leći top. O kojim maglenkama je riječ? Znači ove maglenke su ljudi moji bile 30 eura, 60 maraka, kako hoćete. I evo vidite kako izgledaju maglenke. One ljudi fabrički dolaze sa sijalicama halogenim i to malim, međutim ja sam to prepravio i ubacio LED sijalicu. Tako da će to ljepše sijati i imate ovdje znači plus minus gdje spajate ih. Jedna i naravno druga. Tako da sad ću vam ljudi pokazati kako se, naravno one su bile sve upakovane, ja sam to otpakovao. Tako da ću vam sad pokazati kako se vade i ugrađuju, veoma je prosto. Stvarno imam potrebu za ugradnju maglenki jer u dosta slučajeva navečer kad se vozi auto, kad idem sa svirke ili tako nešto, znači bude prevelika magla. A stvarno ljudi pomognu, koristio sam ih par dana, tako da stvarno pomognu auto. Nije uopšte komplikovano razvesti struju, u suštini samo morate minus spojiti na masu auta i plus tražite na prekidaču, možete ih gdje god hoćete spojiti, možete spojiti da rade uz kratka svjetla, uz duga, apsolutno ljudi moji nebitno. Kako se ugrađuju maglenke? Znači prvo što morate uraditi jest ovdje na fabričkoj mreži. Ne znam koliko možete vidjeti, ali ovdje imaju evo vidite, ova žabca i ova ovdje. Njih pritisnete ovako. Malo. Opa, ček. Samo malo. Evo ga, ovako pritisnete i vidite kako ispadne. I to je to ljudi moji. Vidite koliko je u originalu napravljeno, znači bukvalno da je ljudi moji identično ista stvar. Čak je ovdje bolje što su otvoreni. Intercooleru ima bolji prilaz vazduha, a vidite da je ovo bilo zatvoreno. Tako da sad ćemo ovo ugraditi. Ja imam ovdje instalaciju koju sam razvodio, kao što vidite. Bitno je samo ljudi da umotate u ova kao traka platnena i tu imate ljudi stopce, znači plus minus. Tako da isto to ljudi moji spajate i ovdje. Kao što vidite, znači plus i minus. Sad ću ja to spojiti. Idemo plus, idemo minus. I sad ćemo ljudi da vidimo hoće li to raditi. Spojili smo, sad ćemo samo da vidimo da li radi, da li sija. Sad radi. To je to, jel radi? Radi. Eto. Sad ljudi što trebate uraditi jest izolirati. Pošto sam ja stavljao ove stopce, nisu fabrički, znači džekovi. Jer nije Golf imao fabrički. Tako da samo uzmete i izolirate. Kako ne bi došlo do međusobnog kontakta. Ništa se specijalno neće desiti.
Iskočio se gurač, ali bespotrebno je da do tog dolazi. Tako da dobro izolirate i to je to. To je to, nisam vam htio snimati, znači snimio sam vam kako sam vezao ovu drugu maglenku. Nemam vam šta snimati, isti je postupak na oba dvije. Tako da evo pogledajte kako sad golf izgleda. Mislim stvarno da mu je baš top leglo. Sad ćete vidjeti, znači kad upalim. Evo vidite, znači ugašeno. Pozicija. Svjetlo. I maglenka, to je to. Tako da vidite kako je ispalo. Znači maglenka ekstra, ljudi, siga led. I sad je u kombinaciji baš ekstra. Tako da vidite i kad blica. Tako da sad je ljudi top. Vidite kako je leglo, bukvalno fabrika. I ništa ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Golf izgleda sad, ajmo reći, ljepši. Tako da, ako vam se ovaj video svidio, ljudi moji, raspalite jedan veliki like, pretplatite se na kanal, podijelite na društvene mreže, tagujte mi, imate pozdrav u sljedećem videu. U ovom videu ide pozdrav za ovog ovdje lika. Tako da ljudi moji, to bi bilo to. Vidimo se, čao.